Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk configure network policy server dalam Microsoft Windows Server 2022. Jadi video ini adalah sambungan daripada amali sebelum ni yang mana kita buat network address translation. Okey, NAT kita install dan configure dalam STM router 2. Untuk network policy server, kita akan configure pada STM router. Dan keperluan untuk network policy server ni, kita mesti ada domain account. Domain account dan juga domain group. So, untuk domain account dan domain group, kita akan create, configure di dalam STM DNS. So, kita akan create dulu. Kita akan create dulu domain group dan juga domain account. Jadi, kita buka server STM DNS, kemudian tekan tools dan tekan Active Directory Users and Computers. Okey, buka, kita besarkan dan tekan folder users. Kemudian klik kanan pada users, tekan new dan pilih group. Alright, kita akan buat group name. Contoh saya letak nama nps-vpn-group. Okey, ini contoh saya letak lah. nps-vpn-group, guna setting default dan tekan OK. Sekarang ni group account kita dah create. User account saya tak create sebab user account ni saya dah create sebelum ni. Sewaktu buat VPN server melalui VPN, jadi kita pakai user tu je lah. Kalau anda nak create user baru pun boleh, tiada masalah. Okay, jadi kita kena ada dua, username, user account dan juga group account. User account ni kita kena addkan ke group. Klik kanan pada user, tekan add to group, lepas tu masukkan nama group yang kita create tadi, nps-vpn. Type saja nps, nps, kemudian check name, dia akan naik nps vpn group, tekan OK. Kemudian dia akan naik successfully ni, tekan sekali lagi OK. Alright, siap configure group account dan user account. Buka STM router, kemudian tekan add roles and features. Kita next saja sehingga paparan select server roles. Lepas tu tandakan pada kotak Network Policy and Access Services. Okay, check dekat situ. Tekan Add Features. Okay, kita pakai features ni. Lepas tu tekan Next. Alright, make sure dia pilih betul Network Policy and Access Services. Tekan Next dan tekan Install. Okay, installation ni ambil masa sikit. Saya fast forward. Tunggu sehingga selesai. Bila dah dapat naik paparan installation succeeded, tekan close. Alright, kemudian kita kena masuk, tekan tools dan masuk ke console network policy server. Check dekat tengah-tengah tu ada network policy server. Tekan pada network policy server. Okey, kalau dia tak naik tu, installation mungkin tak siap lah. Tekan network policy server, tunggu saat bagi dia loading. Alright, bila selesai loading, kita boleh nampak paparan macam ni Ini adalah network policy server. Tekan pada policies, lepas tu tekan pada network policies. Klik kanan pada network policy, tekan new. Masukkan nama polisi. Contoh saya letak nps group. Okey, ni saya rekod sendirilah nama polisi. nps vpn group. Polisi name ni tak semestinya sama. Contoh saya bagi beza sikit lah. Policy name saya letak VPN group sahaja. Lepas tu type of network access server, kita pilih remote access server dalam kurungan dial up. Kemudian tekan button next. Okey, untuk condition ni tekan pada button add, kita pilih user groups. Okey, sebab kita dah pilih, kita dah create user group tu, tekan add, kemudian kita cari group account yang kita create tadi. Type je nps, check name. Lepas tu masukkan administrator. Ini mesti adalah privilege domain domain admin. Contoh kita tak create user khas untuk domain admin kan. Kita pakai je administrator account, masukkan username administrator dan password. Kemudian kita tekan OK. Make sure password betul lah. Ni password kita buat masa installation server STM DNS. OK, kalau group account dah jumpa, tekan OK dan tekan sekali lagi OK. Make sure user group tu dipaparkan macam tu. Tekan next. Kemudian access granted, tekan next. EAP type kita add. Kita kena tambah satu lah sekurang-kurangnya. Tekan add.
Lepas tu kita pilih yang bawah sekali, Microsoft Secure Password. Dan tekan next. Alright, kemudian yang bawah sekali yang ni adalah select disconnect after the maximum idle time. Kita set lah 5. Contoh saya set 5. Tekan next. Okey, kalau dah okey, tekan next dan tekan finish. Alright, untuk configuration network policy server, yang ni yang simple lah. Kita dah selesai semua. Jadi kita test masuk VPN lah. VPN sebelum ni saya dah buat dalam mali sebelum ni kan. Kita delete dulu configuration VPN yang lama. So buka VM client PC 02. Client PC 02 kita dah buat VPN sebelum ni. Di configuration, ni dia punya IP address tu ikut yang lama lah. Alright. IP address, ada mask, default gateway dan juga DNS server. Untuk VPN ni klik kanan. Kemudian kita delete. Yang ini configuration yang lama. Klik kanan pada VPN STM. Tekan delete. Okey, sebab apa delete ni? Yang ni kita guna authentication yang lain lah. Jadi kita tak pakai ni lah. Kita akan guna authentication menggunakan network policy server. Jadi klik kanan pada VPN STM. Kemudian delete. Tekan yes. Lepas tu buka balik setting dan masuk ke menu network and internet. Okey, kemudian tekan VPN dan tekan add a VPN connection. Alright, VPN provider, Windows built-in, connection name. Yang ni kita reka sendiri lah. Saya letak VPN saja. Lepas tu IP address. IP address apa? STM router 192.168.2.1. VPN server kita IP 192.168.2.1 iaitu STM router. Jangan salah IP. VPN type ni kita kekalkan automatic. Type sign in pun user and password. Username dan password ni dia bagi kurungan optional. Kalau nak set terus dekat sini pun boleh. Yang mana username ni adalah username yang kita create dalam Active Directory Users and Computer, iaitu VPN user. Jadi kita boleh buka properties VPN user, tekan pada account. Kita akan nampak username dia lah. Okey, jadi boleh set kat sini, ataupun kalau tak nak set pun boleh, dia optional kan. Kita contoh saya tak set kat sini, saya save saja configuration VPN connection ni. Kemudian kita klik pada VPN dan tekan connect. Okey, kalau kita tak set username password, dia akan naik pop-up macam ni lah. Jadi kita masukkan username VPN user dan dia punya password. Lepas tu tekan OK. Alright, kalau kita punya configuration betul, kita akan dapat connection macam ni lah. Dia akan naik status connected. Dan kita akan dapat IP address yang telah kita set sewaktu kita buat VPN sebelum ini. Jadi kita boleh try uji lari. Buka command prompt dan kita ping domain kita. Ping stm3.com. Alright, dia akan dapat reply macam ni lah. Kalau dapat reply macam ni, bermakna kita punya configuration VPN betul. Configuration network policy server kita pun betul. Okey, so sekian saja untuk video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.